Baburaming hi nut arta ki jum hek au sopia phan cholang rem den. Non maloma samang kang pialong arta ka vepen piso ke wan penan ke do atuma phan kinep boma por hutsi. West Karbinglong Khironi Police Station ang kang alu arta ki jum hek anim sopia phan ka cholang rem den alam ki kiklang. Lason si West Karbinglong Khironi Police Station ang kang alu jengkro po along inut anim sopi arta ki jum hek a phan cholang rem den. Anim sopi perang kya thengno nangka chithan dun ki ne hem bang jok ta kawe det theklong si ni rinang san pon thor amat habit anang pon si nang cholang rem det lo pusi perang kya thengno chithan pon jengkro rong thengpi ki plak boma por husi ne phan nang cholang rem det lo pusi anim sopi chithan pon ka cholang rem vek abang phua men lake baburaming hi arong terang langso dima hasau pusi pang thek pon long Lapen Khironi Police atum aphan birta palesi Khironi Police atum chipari deng ponlo pusi birta tok boma por hut chini dun. Kason akias man. Nihem dohu. Nahem dohu. Kumat lo nang fana chulang rem. Ni o. Pila men ke. Ni ongra. Ram ko pila pur. Raming hi. Kunata sorlo. Insihir. Kogdang langsung. Tereng langsung. Komen tu lo nang fana chulang rem ke. Ani si malak. Ani si malam ha. Pilo antela raming hilada kleme bang ke. Thingpi plak siwa. Tingpi flaksi ba. Mana fana chulang rem dal ha. Kunat lo nang fana pon ke. Sigunaru. Segunaru. Bang kuan lo. Inwe. Inwe. Lasut nang pinang pu hem bang we ma. Abang winok sorda. Nok sorda. Nang nuet ma do. Inwe. Nang romen ko pilo. Hir jengkrora. Mane nili tumbang ki dudet penak amat cuklem klip polotang te nili tumke cuta mubedaji mani so fan sonang klem biji mene pubangan nili ta tonding ke tek dalo hem cido bere ke dalo nok cuklem nang kok birik cuklem nang kok cutiki cung hoy nang kok amat nili ci tek dalo mal ana porta nili ci cini ne joy ni pensi non ni kasi tong inang ke pu inang lo piniar ni pensi kasi tek ilong lo amala songbong bang ko piselang li ki bilang ma ladak hem marlo pen a hin pensi alang liphan nili supia phan bangke san pon thor desi nili bhiti sigun arlo amasi alang ki klem derlo adimak longta nili supi cituk plaglo alang li bangke ram ing hia bangke ni ke klem long le nang rinang keng sulong le poson si alang li kaci pulo ingke usomara bangke bang hoklo puamasi usomar bangke bang asap sebes tami engjai bes tami bang theng derlo hoklo lanchon nalo Oso pomen kason lo. mir mili pulo Kalau apin so men. raming hilo raming hilo Komen tu ni lo so akias depan. laso ke salam bangke nili bangke nang thane khedalo mar nili ta chuklem chodam kidam nang kok amat Ni kuan lo plengtang. ni ko an mane nili ta la an bangke cicini ne dalo mane bang oso bang nang klem long lo panlap chonalo atari kamu tele cicini dat pute bang halaso ang hor hut pela non keklang irok bang tan nila an lupa Non bang tua pilih tu anu. apili lo amat uso bang ta to dap je cipulo ni yong sinang na ahok lo nang litum nang ni oi deri lam kan pesta ni lang thandat po uso bang cipulo ni li supi bang nile nang ni phana en holen ni atari mute ni tok thek bete ni la an ni horang ni deji le an chik lo yone ni chupen si ni lagile ake thek phanche cipupo ni lagile nani sa ni dai mani cicini ni yo ni lo ka chen ho ki atari mute ke bang yok ta tok te lu pusin li supi bang to dap cipulun lo ram hi athunu long lo Raming hi kona darong so. tereng langsung lo Ensehu. insehil Dak bang long po ba. So bang ami. ke bang long po balam bang ke dak jengkro thingpi ke plak ta mane nili tum le ta so thingpi ke plak ta ka chutoi ta kali alang litum na nili hema prang aterang hema sorsi thingpi ba plak toi bon amaing par ke ladak si terang hem si ke chugiyun ta honde si tami ma koson pelone nili so pi phan bang hem pen san pon lon thor lo san pon thor lo oso bang ke la bang yok ta kali an ka pre kali ni rong be rong thak risu mim so phan ta ni koi ke lang lu ram sa phan ni koi ke bang yok tan ot i poson se si pulo si tami alang li rami hi bang ke ni kali ni phan pok pi pena ber por i poson se da ta usombar phan ta son si ka chini je thuk de আমি দেখা পাইছো কারণ
আমি যোনটো আমাৰ জেংক্ৰ ৰাইজৰ মাজত আমি এই ইংটিয়ৰ ছোৱালীজনী এজন ৰাম ইংহি যে ৰেপ কৰিছিলে এই ৰেপ কৰা সময় আমালোকেও দেখা নাই মই ৰাতিকে শুনা পাইছোঁ ৰাতি শুনা পোৱালৈকে ৰাতিকে আমাৰ গাঁৱত ৰাইজৰ মানুহবিলাক আনিব যাব বুলি মোক কৈছিলে মই যাব দিয়া নাই মানা কৰিছে কালিলৈ ৰাতিপুৱাই যাব দিছিলে আমি সেইটো কাৰণে আমি আজি ৰাতিপুৱা যাব দিছোঁ তাৰপাছতে আনি দিলোঁ তাৰপাছত থানা ইনফৰমেশ্যন দিছোঁ থানা তেখেতৰ নামটো কি আছিল ৰাম ইংহি তেখেত ক'ত বাসিন্দা হা ক'ত বাসিন্দা তেখেতৰ ঘৰ ক'ত তেখেত ঘৰ ইনচিল হয় মা দেউতা নাথাকা সুযোগ লৈ তেখেতে ৰেপ কৰিছে হয় হয়